abarundi bati ntabwo twakushobora kurwana na rwose ni FARDC na wazarendo bati kuko M23 barasisasu rimwe ubundi bose bagahita birukangira. M23 yaraye mu misozi icungamiye Numbi, centre ya Numbi cyangwa se mu nkengero za Numbi. Abazarendo ko twabonye basigaye bakunda kwirukankana na FARDC kuko no muri uyu mujyi wa Goma barawuvamo bahunge birukankane nabo cyangwa barahita bigumira n'ubundi muri M23. Side Kivu hano muri territoire ya Karehe naho ku munsi w'ejo ibintu byari bicika. Twumvisha amasasu rero nizi mbogo zari ziri kuraswa gusa nyine bitewe nuko ari hafi na Yes, reka nongere mbasuhuze cyane rero nizere ko weekendi yagenze neza kuri mwe mwese abakunzi ba Jeune Official. Imirwano yaciye ibintu hari imirwano ro muri access zigiye zitandukanye. Iyi mirwano ikaba ari imirwano igaragaza ko ibintu bishobora kuza kugenda rwose bifata indi ntera ndetse no mu yandi masaha tukaba twavuga ibindi. Ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze abatwumva muri ku migabane ije itandukanye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose rwose upfa kuba ukurikira cyangwa se wumva umuyoboro wa Jeune Official. Ndagusuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ejo ku munsi w'ejo mu murenge wa Kinigi akaba ari mu kagari ka Nyagisenyi, ku munsi w'ejo ro bakaba ubwo birumvikana mu karere ka Musanze, hakaba imbogo zaramanutse rwose ziva mu parike y'ibirunga ziramanuka ziza hariya mu baturage, ariko bitewe nuko nta buryo buzari gusubizwayo izo mbogo zikaba zararashwe. Aka video rero nicyo kavugaga nashaka kuza kukavugaho, ariko nyine nza guhura n'izo mbogamizi za mikoro. Reka ngashyiraho mubanze murebe izo mbogo. Ntekereza ko nabyo ni ingenzi, ntekereza ko nabyo rwose mugomba kubireba. Biri mu bintu nateganyaga cyangwa se rwose nateguye uyu munsi kuza kugira ngo nabyo mbibereke. Aha rero ni mu murenge wa Kinigi, akarere na ka Musanze, umudugudu n'uwa Nyagisenyi. Mbere uko twinjira rwose mu bintu biremereye cyane, reka aho naho narahageze ku munsi w'ejo rwose birimo biraba, nkaba narahageze rwose imbogo zamanutse, zari imbogo zigera muri ebyiri, zikaba rero zarahise ziraswa bitewe nuko nyine zari zamaze kugera mu baturage. Gusa nta muturage n'umwe zigeze zica, bitewe nuko inzego z'umutekano zahagereye igihe izi mbogo rwose zikaba zarahise ziraswa. Hari abantu rero bavuga bati twumvisha amasasu rero nizi mbogo zari ziri kuraswa, gusa nyine bitewe nuko ari hafi na parike y'ibirunga. Hari abahise bavuga bati se noneho mwoka byaramwe baba bongeye guterayo, kuko muri 2020 gutyo FARDC ubwo yarwanaga na M23 hano muri Rucuro, ubwo nubundi birasa naho byegeranye, bagize gutya rwose bahatera hano muri uyu murenge, baterayo ibisasu. Abaturage rero ubwo bari bafite ikikangwe cyangwa se ubwoba, bavuga ati se masasu umwoka byaramwe byaba byagenze bite. Ariko nge narahigereye, izo mbogo zarashwe rwose, ndavuga nti ngomba kuhabagerera kandi mpagerera ku gihe. Ikintu cyantangaje rero aha hantu n'umwana muto rwose we yikanze izi mbogo. Ubundi burya ngo umuntu uri bubeho ugomba kubaho, yewe ngo umuntu apfa rwose igihe cye cyageze. Uyu muhungu ngiye kubereka ejo izi mbogo yarazishora yazivana mu bigori by'umuturage, atekereza ko ari inka ziri aho ngaho mu bigori,
arazishora rwose imbogo zimubera umwe abana beza cyangwa se rwose zimubera imfura, ntizagira gute donc muri make ntizamwica. Ibintu rwose navango bitigeze bibaho kenshi cyane ariko byarabaye. Uyu mwana uko muri kumureba uko yarazishoreye imbogo azivana mu myaka y'abaturage mpaka azigejeje ruguru arazirenza. Imbogo ntizagira ikintu zimutwara. Uyu mwana namutinye n'umurame pe. Umuntu ashoreye imbogo, ubundi imbogo bavuga ko yo niyo iguhushije ibonye ikunani gukubita n'ikimwira iri kukwirukaho ngifite ukuntu gukubita ikinwira ukabihita ikurangiza. Ariko imbogo ebyiri uyu mwana nakasa mutwe rwose yarazishoreye ahangahe arimo aravuga ati nje nazikuye hariya mu myaka nzivana haranzishira hariya. Umwana rwose yanyobeye cyane. Ubwo rero ibi nabyo nagira ngo tubihereho cyangwa se tubigarukeho. Ni amakuru ya hano iwacu, tunahumurize abo bantu rwose bavuga bati se noneho aya masasa ari muri ibi birunga bwaba ari ubuhoro hafi mu nkengero z'iki kirunga bwaba ari ubuhoro kabisa. Nuko bimeze. Ndabona amajwi yo barimo kumbwira bati fighter rwose amajwi yakosotse. Ubwo yakosotse rwose ni byiza cyane. Ntabwo ameze neza kuko ntabwo ndimo ndakoresha mikoro, bitewe nyine n'akabazo tekinike kajemo, ariko ubwo murimo kubyumva n'amahire. Tugiye kwinjira mu mwanya w'imiripuko, ariko mbere ko twinjira mu mwanya w'imiripuko mubanze n'ubundi mwibuke ko mwe muri ibwotamasimbi, ubwo ndavuga abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Afrika, bari donc ku migabane iri hanze nyine, abantu muri hanze y'u Rwanda. Ushobora kwa wifuza nko ko wagurira abiwawe ifatabuguzi rya televiziyo cyangwa se ushaka kwishura nk'amazi n'umuriro, ukaba ushaka ko wamwereza amafaranga ariko ukaba ubura uburyo wabigenzamo. Sura urubuga rero rimitanse.com. Urubuga rimitanse.com rero iyo warusuye icyo gihe rwose bakwereka uburyo ki ushobora kuba wakwishuramo icyo twakwita amazi n'umuriro hano wibereye ibwotamasimbi ukabyishura hano mu Rwanda, ukaba ndetse icyiza cyawo baguha na fagitire inyemezabwishu igaragaza ko rwose izo serivisi cyangwa se ibyo bintu wabiguze. Ni rimitanse.com, urabasura, tunabishyira muri piningi cyangwa se muri nayo usanga twabishize muri comment y'ikiganiro ribya mbere, kugira ngo muze kugira ute muze rwose kubibona ndetse munabisure bitabagoye. Ubwo rero ikiriho niki, reka twinjire mu mwanya w'amakuru. Amakuru yacu ya hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, donc tugiye kuganira ku ngingo zigera ku ngingo, tugiye kujya muri axe eshatu zonyine. Axe ya mbere turaza kureba hano muri Nyiragongo ku munsi w'ejo urugamba rwarabaye, habaye imirwano. Tuze gusimbukira muri axe ya Side Kivu hano muri teritwari ya Karehe, naho ku munsi w'ejo ibintu byari bicika. Noneho nituza kuva hano muri MINOVA, hano muri axe ya MINOVA, ubu tuvugana urugamba rwanabaye urugamba, turaza guhita dusimbukira hano muri za Sake, naho ibintu ni gutya, ni vuta ni kuvuta. Amakompora ubu tuvugana na amakompora, isasu riri kuvuza ubuhuha, kugira ngo umenye ko hano hantu muri uyu mujyi wa Goma ibintu byakaze. Nukuvuga ngo banke zabaga hano muri uyu mujyi wa Goma, amafaranga rwose bavize bayakuyemo, batangiye guhungisha ibintu bari kuvamo. Ni nyuma ko ku munsi w'ejo rwose M23 yakoze ikintu kidasanzwe, ifata uduce twose turi hano donc mu nkengero za Kivu y'Amajyaruguru,
zikaba no mu nkengero za Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Ariko tuduce none bakaba bamaze kwinjira neza muri Sud Kivu, ibintu bikaba byamaze gukara. FARDC rero bavuze bati none karabaye birarangiye. Goma nabo ba guverinoma bavuze bati none birarangiye, ibintu byose bishoboka babona bashobora gusiga muri uyu mujyi bikaba ikibazo. Uyu mujyi wa Goma tayari batangiye kubikuramo, bari kubihungisha. Ubu tuvugana urugamba rumeze nabi cyane hano muri za Sake, ndetse biragaragara ko nkurikije amakuru ndimo ndakira, biragaragara ko izi ngabo zatangiye gutsindwa ku buryo bukomeye cyane. Zino ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, kuko imbunda zabo za sharing bazimanuye ziri hano mu baturage, bazishize donke ubundi bazigizaga imbere, ariko no batangiye kurasa bazipfurikahe, baziteretse mu nkambi z'abadeplasa. Abadeplasa bari gutabaza, bari kubogoza. N'ubu ngubu rwose nahoze nakira amatelefone bati fayita ntikarame, bati none FARDC ibintu iri kudukora ntibibaho. Niramuka M23 ahantu bashize imbona nibaramuka bayisubije, ati mwitegure ko muratangira kubona amafoto n'amavideo hano inkambi ibivera babisenye. Ubwo iyi video M23 namurimo kundeba cyangwa se murimo kunyumva, nimu basubiza mumenye ko rwose muri buze kurasa mu nkambi, kuko imbunda zabo za sharing atirari baziteretse, bagiye kuzitwikira, donc bazishize mu bivera mu nkambi, muri ya mashitingi y'amabashi y'impunzi. Ubwo bani bwose muri uyu mujyi wa Goma barabona rwose ko bawusigajemo igihe gito ngo byarangiye, bari guhunga, bari kwirukanka. Nta muyobozi n'uyu numwe mukuru ushobora gusanga muri uyu mujyi wa Goma. Bari bose bavuyemo byarangiye. Itakiri mwami ashobora kubona bari muri za Sud Kivu. Nguko ngayo ibiri ahanga. Donc ni ibintu tugiye kwinjiramo bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo se turahera sasa nkuko tubimenyereye, reka dutangire none ikiganiro. Noneho duhere ku mirwano yabaga ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ndetse ikaba yarabereye hehe? Muri Sud Kivu. Nukuvuga ngo ku munsi w'ejo narababwiye nti mu kiganiro turi muri live, narababwiye nti M23 yaraye mu misozi icungamiye Numbi, centre ya Numbi cyangwa se mu nkengero za Numbi. Ndababwira ntibirashoboka kuba M23 iri buze gufata Numbi, kandi nimara gufata Numbi abo muri MINOVA nabo barahita batangira gushakisha iyo bari bunyure, birahita bibabera ibibazo bikomeye cyane. Hari imbone yanjye hariya mpafite, drone yanjye mpafite, ahagana mu masaha ya saa 3 ziri gushira saa 4 yarampamagaye irambwira iti noneho fighter, ati sinzi uko ibintu bimeze, ati tubonye M23 ubwo natangiye kwinjira muri operation, ninje muri operation yuko ibintu ejo M23 yabikoze kugira ngo yigarure uduce turimo Rumbishi ndetse n'uduce donc na Numbi. Utuduce twose bafashe ndashaka kuba operation yuko badufashe. Ejo hari ku masaha ya saa 4 ziri saa 3 ziri gushira saa 4 ngiye kubona mbona imbone yanjye iri hariya muri kara gace irampamagaye iti fighter tikarame, iti sinzi icyabaye, ni habaye iki? Ati mbonye M23 ya misozi yo kwa Nyindo bari baraye, bari bagose ndetse na za Rumbishi bavuyemo bagiye. Ati bona na FARDC basubiye aho baturutse, aho bari baturutse. FARDC mwoka byaramwe nti icyo gihe nahise telefone yanjye ejo, icyo gihe rwose nkiva mu kiganiro nkimara kwakira message natangiye kwikoza hirya no hino, ngahamagara iyo hirya muri za Rucuro, ngahamagara za Bunagana, ngahamagara za Kibumba, ngahamagara za Goma, ngahamagara he, kabaza nti ese mwaba maharaka seserefe impande zombi zishizeho
twe tukaba turi aho ngaho rwose, turi aho ngaho tuzinga imirwano yakaze muri za side Kivu niyo M23 igeze, kumbe hari agaseserefe. Uwo nkojeje ati wape bati siwezi rwose ibintu bya seserefe twe ntago twabijyamo. None se M23 iri gusubira inyuma, iri kujya he? None sinzi ukuntu natekereza nabandi nimboreka mbaze uyu muhungu iyi drone yanjye, nyibaze neza mbaze imbone yanjye uko bimeze. Ndamubaza nti none mbwira, M23 iri gusubira inyuma ijya he? Iri gusubira he? FARDC yo ni he iri kujya? Harambwira ati FARDC M23 iri gusubira muri ibyo bice ruguru bya Ngungu, noneho FARDC nabo bagasubira he? Mu bice M23 yari yafashe. Nkoka byarama seserefe igiyeho, ndumirwa neza neza, ndumirwa. Hari telefone nahise mpamagara ahantu, ndangije barambwira bati mbaje donc muri M23 barambwira bati rindira gato, amakuru akomeye uraza kuyamenya mu masaha ari imbere. Ndavuga ntaba bagabo simwoka byaramwe barababirindukanye, ibi bintu ni ibiki? Haha, ngiye kumva mu masaha ya saa 5 saa 6 wa muhunga mpamagara ari guhumagira, ya drone yanjye mpamagara ari guhumagira, iri kwirukana ati ubu nsubiye munsi y'igitanda, ati ibintu byakomeye. Ntibikomeye bite? Ngo none ngo M23 ngiri kubahumagura, n'abarundi ngo bataye ibikoresho ngo bari kwirukanka, ngo ntiwareba ngo nimbunda ngo bari kubona ngo uko ngayipfuritse ahantu ngakayipfurika nk'ahantu ngakirukankira. Nginifomo ngo bari gukuramo ngo bazitayeho ngo ntiwareba. Ise ntimwoka byaramwe kandi ibi nibiki? Atahubwo mbabarira ati hano haruri inyuma yanjye, adahita akihisha mu nzu ugasanga reka mfunge, adahita akihisha mu gasanga bamunsa bamusanzemo. Ntiwamuhunguye mukanye ntiwarumbwiye ko bari gusubira inyuma. Kumbi M23 aba bagabo yagiye irabarehariha, irabashuka bya bintu cyo bita kubafenta, ibereka ko isubiye inyuma. Nabo batekereza ko M23 isubiye inyuma kubera wenda effective nje cyangwa se uburyo muri strategique bahita biruha cyangwa se bikubita birundura muri bya bice M23 ivuyemo. Kumbi uko iri gusubira inyuma hari izindi forces zisa naho zagogereye, babandi twita ba makasike bagogereye, bavuga bati abagabo uko bari buze baza basubira inyuma, bazi ngo bari gusubira inyuma, tureta tubaca mu mbavu. Nguko uko M23 ejo yabazengurutse ibaca inyuma, irabakurasira, abarundi barirukanka barashwiragira. Ya my friend, ejo M23 yabarashe byo ku rwego rwo hejuru, ahantu hitwa Rumbishi batayemo ibikoresho utabara, barirukanka witwa makanika nawe bageze nk'iyo hepfo niba arabikanzemo umurindi nawe arabakanika, basa n'abaheza hagati naho yumva ngo FARDC ibirindo byo biriyo hepfo naho bumva makanika bamere n'abari gucucuma. Ivumbi riratumuka ngo muri side Kivu, makanika nawe bayisize insenda. Iyi mirwano yatangiye ahagana ku isa 6 gutya aho ngaho, mu by'ukuri bakubwira kejo ku isa 7 gutyo n'iminota 20 ziri gushira saa 8. M23 ari yamaze gufata ibice byinshi cyane, kuko yabifashe ntabwo barwanaga, bageraga za Rumbishi bagasanga bago birukanse bayabangiye ingata. Bageze iyo baragera rero sasa batangira icyo bita gusubiranamo. Uwitwa Masunzu
ati mugomba kumpa report risasi na mageru. Masunza ati se ndaguye abasirikare bati ndaguye raporo. Abarundi bati ntabwo twakushobora kurwana na rwose ni FARDC na wazarendo bati kuko M23 barasisasu rimwe ubundi bose bagahita birukangira. Abarundi rongo naho ngo babonye batari buteranwe ku rugamba babonye birukanke ngo nabo barirukanka. Donc bijo biriwe bari gukinagira nicyo kintu nabonye byari ibintu byari shombese muri make none ejo abantu ntabwo babonye intambara ahubwo babonye ikintu bita gukinagiza. M23 turi ahantu bita Rumbishi habaye tombe ubwo ibindi bice biri ruguru hafi buri kwerekeza za Ngungu byo sinkibivuga kuko byo byabaye tombe hashize igihe. Ahantu bita Numbi naho cyavivutse. Abari muri Minova niyo mpamvu nyine urukumva bameze gutya bari gutitira donc ubamato sinza amatari bubatunda hari aho bari buyakure. Ariyo mpamvu na hano Igoma banke ibintu byose by'agaciro bari batangiye kubikuramo baravuga bati ibintu byakomeye. Nje muri studio mukanya ku isaha saa 11 n'igice gutyo amakuru nari mfite yize watari ivumbi 100%. M23 yateguraga igitero. Hari abantu bajya bambwira batari ko kuki ukunda kuvuga ibitendo bya M23 bitaraba. Ni abangaba babamenya bakababwira ngo baraturuka hariya. Isasu rya M23 bakarirasa. Barirukanka uko byaba kose donc niyo wababanza ngite ngo iki. Niyo babwira ngo baraje cyangwa se ukabateguza impande zombi ukabwira uti ndababwira mutangire. Ukabahatera uti mutangirire rimwe. Ntimubatungure. Ndakuraye ntabwo bayishobora. Icyambere nta ambush yabo bazi gutega wenda ngo bayitega ambush. Batega ambush aribo bayigwamo. Ubwo rero rwose niyo mpamvu abo bantu nimuzongere kumbwira ibyo bintu nk'ubu ngubu rwose. Saa 11:30 naje muri studio nubwo natinze kugera muri studio bitewe nuko hari akabazo tekinike karimo. Naje muri studio M23 iri gutegura ibitero simusiga karundura. Ibitero simusiga karundura byo kwinjira hano muri Minova. Nyuma y'ibi bice bigiye bitandukanye birimo icyitwa Rumbishi, icyitwa Numbi, ibitero danko Minova. Intumbero ni Minova. Iyi Minova rero mu kanya gato cyane nabwo dushobora kuza tubabwira tuti Minova tayari tombe. Ngiye kureba mu kanya gato cyane muri drone zanje ushobora kumva mu kanya ukumva ngo abarundi ngo bari ngo force zose zari ziri hano muri Minova ubu zishobora kuba ziri gufata amato zirimo kuvamo zirimo guhunga kuko M23 ngo yabahamuye. Abarundi bari kuvuga ngo hari amakompara ngo M23 iri gukoresha ngo iri kompara ngo iri kurirasa ngo niyo itagufata ryageraho hantu amatwa gahita ziba. Amatwa ari guhita ziba neza ugahita ubigi igishenjegeri mu ukumva harimo ibintu ngo donc ukumva ni ibintu n'utuntu turi kukumena hafi n'ingoma z'amatwi zikenda kumeneka. Ibyo bisasu byanyobeye naho byakorewe byanshanze neza numiwe. Ubwoba ni bwose bafite ubwoba buri ku rwego rw'ejuru kurwana n'ubwoba. Abarundi bo bavuze sinzi niba ayo audio muri kugenda buyumva ku marezo sosial arimo gucaracara. Abarundi bari kwati niba ari ibingibi byo kurwana na FARDC kose igihe mumaze muri kurwana na ubu nibwo mumenya ko FARDC na wazarendo ku rugambi yo rugeze birukanga. Uyengereka mbaza aba barundi utu video twanyu turi gucaracara. Nibwo mumenye ko abarundi yo bigeze ku rugamba nk'ahangaha kuri tere birukanga. Nibwo bakwiruka bakabata ku rugamba. Ntabwo muri kwibuka hano muri za Minova hano muri za Mushaki M23 ifata Mushaki. Iyo mubaza bari bahara abarundi bari bahari niba muri kuza mukira abavubuka mukiri bashya ko aba FARDC yababwiye ngo twe tugiye muri sharing. Abarundi ngo bo bakadivansinga
bagategereza ko FARDC iri buze gukoresha izo atirari, izo sharing, izo atirari mu gusheringa, bakayitegereza bakayibura. Kumbi yo aho kugira ngo sharing yumvishe bikomeye, iri yurukira ibasiga irabateba, ibiteba mu nama. Ubu mwari mubiyoboye, abarundi bari kwirukankira. Hari amaudi ari gucarakira ku marezo sose bati mana ati birukanse bagiye, birukanse abarundi bari kwirukankira, bari kugenda mu imbere ntibanyamugenda mu imbere ntibagenda mu binyuma, kuko ntabwo bakeneye gufatwa amateko, hagikeneye kwirira. Aba barundi rero, aba barundi no bahatikiriye ibintu byakomeye. M23 ngo yarakudogingiye. Reka nze manze wenda, reka nze mbirebe neza, mbisome mbabwira ukuntu ejo urugamba yabigenjemo, kuko utu duce twose ndadufite. Kanze mbibahe. Nwango M23 yaradeboroze, yakoze deborudema, yaradeboroze ica ahantu bita Gasake, Kashovu, ihita ibageraho neza muri Rumbishi. Yo urumva yaradoginze, yarabazengurutse, ica ahantu bita ngo ni Kashovu ndetse na Gasake. Abo muri Rumbishi ngo bagiye kubona babona ngo bahagaze hejuru. Bagiye kubona roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Baza umuntu kujya kubona ukabona ko aguhagaze iruhande, icyahise kiba guhita batangira gukiza amaguru, birukanka bakuramo akabo kaguru. Utwo duce twose ubu tuvugana barakubwira ko M23 irimo iradukontorora. Rumbishi Tombe rwose hatagira umuntu, ntagire n'umuntu wongera kubayobya. Rumbishi iri Tombe. Hano mu gikaroza ari kubimbaza ati koko fighter Rumbishi iri Tombe. Numbi nayo iri Tombe. Iri Tombe rwose. Kanza ahubwo mbabwire, ni ese imirwano bimeze bitano muri territoire nanone hano muri Minova, ko naherutse bari gutegura ibitero byo kujya gukurasa Minova. Ese Minova bayigezehe? Minova, ibya Minova bimeze bite ko naherutse hano ngo hari ingabo nyinshi, ariko urumva ko ya 23 no yazanye imbundi idasanzwe, imbundi iri kurasa abantu bagahita babipfa amatwi. Imbunda sinzi izina ryayo none uko bari buryite, kuko ngo igisasu cyayo kiri kugwa ngo kwa kundi nyine bakirasamwe mugahita mujya muri kava, ariko kikagwa hepfo nko muri doke abantu bari nko muri metero 30 aho hantu kiguye. Bose nta muntu uri kongera urugusanga rwose ari gukubita ku matwi, bari kugarura bari kuzibura byanze amatwi yamaze kuziba. Akaga gakomeye cyane iki gisirikare cya Kongo cyahuye nako muri iyi ntambara ndetse n'aba Barundi. Aha hantu rero impamvu nababwiye ni impamvu Goma mubona ntangiye kuvuga ni ibyagoma noneho birarangiye. Dore impamvu ndimo ndavuga ni ibyagoma birarangiye.
nukuvuga ngo niba M23 already imaze kugera ahantu bita ahantu kuminurira MINOVA cyangwa se igiye gukubitira MINOVA ikavamo, kuko MINOVA nayo ni inzira ijya Sud Kivu, bivuze ngo bamaze gufunga. Aba ba MINOVA usibye kwiroha mu Kivu nta handi bari buje, kuko uyu muhanda bura M23 yamaze kuwufunga. None rero mu mujyi wa Goma aba MINOVA nibavamo hariya nta handi hantu harabasigaye. Izi ngabo ziri hano igoma usibye guhita zifatiye amazi zikerekera, nta kindi kintu n'ikira kimwe. Donc n'uguhita zifata amato nta kindi ziri bukoresha, zikajya kwijwi. Niho hantu honyine bari buje nta handi. Iki kwereka ko n'ubwoba bwabatagase bubamereye nabi. Babyuke mu mirwano hano Sake. Ibi bisobanuye iki? Niba imirwano iri hano muri Sake, nta mbaraga bagifite hano muri Sake, kuko imbaraga n'ubundi bazikuragahe, bazibonaga ihepfo muri za MINOVA. Donc ababatabaraga numa ngo imisada n'abasirikare bacyaje bakura hano za MINOVA bakabazana hano igoma, bakabazana no kuri iki kigo cyabo kiri hano hantu bita mu Bambiro, akaba aribo bataka M23 muri Sake na za sharing. Ariko ubu ngubu nabo bafite ubwa bari kwati se none umwuka byaramwe na MINOVA igiye kuvamo. Ko none mfite amakuru ko na Sake ibyayo bisa no bigiye kurangira. Ndababwira nkora iki? None ko ubu tuvugana Sake bari no kuyirasa, bari kuyirasa ivumbi ryatumutse faridese, ko bari ko imbunda baje bakazitereka mu nkambi. Imbunda za faridese aho donc kubera ubwo bazizanye bazishira mu nkambi mu déplacer. Iyi Sake mu kanya none M23 igiye kwishiramo ibirindiro. None nabibabwira. Iyi Sake M23 igiye guhita ishiramo, igiye irashaka kuhashyira ibintu by'ibikorwa abaturage bakahita bahaza direct. Iyi Sake nayo igomba kubiri mu migi kugira ngo iki gice cya Masisi cyaguke neza. Iyi Sake M23 irayikeneye kubi n'ubwiza. Izi ngabo ziri mu Bambiro, ibifaru ndi mushake mamura bisubiza igoma. Excuse me. Ibifaru byanyu utuntu twanyu tura available cyangwa se twingenzi mwe mutuvana hano mu mujyi wa Goma, hano mu za Bambiro. Ubwo ndimo ndababwira ndabizi ko muri no kunkurikira, mwe mudukuramo mube mutugenguwa, kuko iyo Sake nimuramuka munayiraye mu uyu munsi ejo ntabwo muyiraramo. Tabivuga nje narangiza nkigendera. Njambivuga narangiza nkigendera. Ibindi binyamakuru nabyo ubwo nyine bikaza bisigiriza. Urugamba rukubera muri Sake n'urugamba rukomeye cyane. Umuntu ufite drone cyangwa se ufite umuntu hari abaza turugamba uri kumva muri Sake, urumva ari rwa rugamba rwari rusanzwe rwarundi rujya ruba rukaza bagakubita bagahita bagenda. Neda Sake ari urugamba rukomeye cyane, za mbunda zose z'imisada ziri gukoreshwa. Niba rero naho bahateretse ibyo bisasu ari kurasa amatwa gahita zamo injereri simbizi, ariko faridese wumve ko ubwoba bwabo bagatumye imbunda bajya kuzitereka hehe, bagiye kuzitereka mu nkambi z'abadeplace. Ejo ndi mu kiganiro abantu tubana katurebe ariko mu bantu ndi kubona comment zabo ko ntari kubona mo abo twari turi kumwe ku munsi w'ejo. Abo twari turi kumwe ku munsi w'ejo ko ntabo ndi kubonamo ngo katurebe abo twari turi kumwe ejo ko ntababona kandi hari akantu nshaka kubibutsa nababwiye ejo. Hari akantu nshaka kubibutsa. Umuntu mbona ninde twari turi kumwe ejo kurya mbere
The Sports 7 News TV kuryambere wa mutarama wo kuryambere. Ejo narababwiye nti hano muri Nyiragongo FARDC yari forcinze ariko nayo 23 barariforcinga. Bazanye abasirikare b'abahibu bagera ku 150. Mwitegure ko naho urugamba rushobora kuza kongera kweguka cyangwa se kuba. Ntabwo ariko byagenze se. Imirwano yiriwe aha hantu ku munsi w'ejo igatuma ndetse M23 yongera kongera kubasunika yo ntago mwayumvije. Nukuvuga ngo ejo hano kuva ku isaha y'isa 5 naho ubwo M23 ari kwinjira muri za rumbishi iri no kwinjira hango nyine za numbi na hano muri iki kiba cya Nyiragongo ibintu ntago byari byoroshye. FARDC bari banashaka kugira ngo barebe ko babohoza cyangwa se bakuramo ka gasozi kamaze kubabera kasamutwe, agasozi bita Nditi. Mu gushakisha ukuntu aka gasozi ro bagafata bagize gutya bagaba ibitero bigera ku bitero bitatu. Igitero cya mbere bakigabye ahantu bita kuri za Nyamishwi amabere y'inkumi, ikindi gitero bakigaba aho hantu bita kura ku gasozi Kanditi. Byose babigabira icyarimwe kandi no special force yihibu. Ibi bitero cyangwa se mbere yuko bipangwa batangira kubigaba ngo ahagana ku isaha y'isa 3 ubundi hari y'urugamba rugiye kuba. Umuntu wese ugenda muri ura muhanda itabimenya. Imihanda bahita bafunga imihanda direct. Uyu muhanda Goma Kibumba Rucuro bahita bawufunga. Ejo bahise bawufunga. Ubwo urumva ibundi iyo ibari sinyale ya mbere. M23 nayo ihita stand by byihuse cyane. Kuko niba iri no muri umusozi wa Nditi ibibareba mu kibaye ibyo bari kwikunyangamo n'ibyo bari kwikora byose ihita iwubana ihita barawubana ihita iba stand by. Abagabo bakumanukiye ngo ndavuga ababahibo ndetse n'abasirikare babandi ba special force ya FDL bita ngo ni karapu bajya mu bice bigiye bitandukanye ariko bajya ahantu hitwa Nyamishwi, ahantu bita ku mabere y'inkumi ndetse naho ngaho bita ngo ni kuri Nditi. Bakubwira ko imbaraga nyinshi zo muri ibi bitero byabaye ku munsi w'ejo no muri Nyiragongo ngo ibitero bikomeye ngo byari biri kuri aka gasozi Kanditi, ariko none ngo ibi byabaga hano ku mabere y''inkumi ndetse na hano kuri Nyamishwi byari bitero byo kujijisha kugira ngo M23 nawe urumva bari bayigiye imitwe ngo batumva ko hano kuri aka gasozi hano kuri Nditi byakomeye, bagahita baza gutanga umusada hehe aho kuri Nditi. Donc ngo bazahite bakavamo FARDC kajyemo ndetse na FDLR. Nibumva ngo bamaze kukageramo izi force ziri kugaba ibitero cyangwa se ziri kurasa muri utu dusozi zagombaga guhita zirekera kurasa ahubwo zigasubireyo nazo zigasa n'izidoginze zikajya hehe zigahita zijya muri ka gasozi gufasha abandi cyangwa se kujya gufasha abo bageze muri Nditi kuyirinda. Ejo ro sasa reka batangire bagereyo nundi basanga biteguye kwakira umushitsi. M23 urabatereka ntabwo bajya bavuga ngo umwanzi araje, bo baravuga dore umushitsi araje, bakoresha ijambo ngo umushitsi araje. Umushitsi rero yagiye kuhagera asanga bamwiteguye bamutegure n'amazimano. Ejo kuva ku isaha y'isa 5 iki kirunga cya Nyiragongo ibintu byitwa bya Nyamugigima ndetse n'imiripuko bari puranaga besuranaga ivumbi ryari ryatumutse. Bari puraga ivumbi ryari ryatumutse. Sirikov n'abasore be bari bamanutse. Abazarendo nabo bari guharasinga hehe. Abazarendo baharasingaga hehe, baharasingaga nyine urumva muri za Nyamishwi ndetse naho ngaho za ku mabere y'inkumi. Ubwo ibyo bihanyaswa byari yowe n'uwitwa Sirikov
nabyo biri hehe byinjiye nyine aho hejuru mu musozi wa Nditi. Iyi Nditi barahashirira iyi Nditi barahashirira, iyi Nditi faridese yose niho irashirira. Ese ubundi Nditi nimuyigumamo mudafite goma, mwamaze gutakaza goma, iyi Nditi muzayibamo ibamarira iki? Ahubwo aho bikera nje ndareba nkabona faridese niyo igiye kugera ahantu ikaba nk'inyeshamba. Faridese igiye kugera ahantu itangira ibeho nk'inyeshamba, kuko urumva baramutse bageze mu mujyi wa Goma iri hano muri ibi birunga hariya, yo na FDLR baraje bari gukurungarunga, aribo bari guhengeza bameze nk'inyeshamba, kandi ngari ingabo za guverinoma. Ibi bintu mwe ntabwo muri kubibona, ntabwo muri kugenda mubikurura mukabibona. Barajombejwe, bamerewe nabi. Urugamba rw'ejo rwa rugamba rukomeye cyane. Navuga ko umunsi we eko 23 kuki isigaye kuki urugamba basigaye bakunda kurwana ku cyumweru. Ku cyumweru ubanza ari umunsi bari umugisha, ubanza umunyamasengesho wabo yarababwiye ati ku cyumweru muzajye mwubaha umunsi wo ku cyumweru, kuko umunsi wo ku cyumweru urabahira. Na ku cyumweru kibanziriza iki twavuyeho, wibuke ko hano muri Nyiragongo aribwo hari imiripoko, nabwo bari kuripura umunsi wose. Batangiye saa 11:20 ndabyibuka, barangiza hafi saa 4 z'ijoro, saa 3 gutyo. None no muri nejo ku cyumweru nabwo bongeye kuripura, hari paguranye hariya. Ariko ejo M23 hose yarwaniye, ikaba yarafashe uduce cyangwa se aragiye ifata nyine uduce. Aho hano muri Nyiragongo naho ngo bongeye barasunika bamanukaho hepfo gato cyane. Ariyo mpamvu ngo none ngo FDL ngo hariya ngo ugiye kubarira bose ngo ibiro byatakajwe n'iki, nuko nyine none ngo M23 yabegereye cyane. Urumva ngo ubundi ngo birirwaga hano muri izi nkambi bakanaziraramo zino z'abadeplace, ariko noneho ubu tuvugana ntabwo bari kuzirirwa, donc bari kwirwa muri izi nkambi, ariko nimugoroba bakazivamo. Urumva ko bahahamutse. Kanze ndebe ibitero byo gufata Minova ngo bigeze hehe. Kanze ndebe rwose muri drone yanjye, ndebe ibitero byo gufata Minova aho bigeze. Ejo 23 ngo yabazengurutse igera ahantu bita ku Gasake, nahitwa ngo ni kuri Shove, ajya ni Shove. Irangije ngo ibagwa ahantu bitazarumbishi, yasanze bamwe ngo batambaye n'inkweto, ewana ngibiruka ivumbi riratumuka. Abinumbi nabo batitwajwe, so kwiruka nkabayabangira ingata. Urugamba rw'ejo rwari rukomeye. Gusa ariko nubwo rwari rukomeye, rwasize M23 ifashe ibice. Hano rero namaze kumenya amakuru meza, navuga ngo na amakuru mvuga nti namwe mbasangize. Uyu mugabo bita Masunzu, General Masunzu, nubwo arimo ararwana cyangwa se ariwe bahaye za operation, ariko uyu Masunzu ntabwo mu by'ukuri iki gisirikare cya Kongo ntabwo bamwishimiye n'aka na gato. Impamvu ro batamwishimiye ni iyihe? Nuko uyu Masunzu nyuma yuko inzu ye iri hano muri Side Kivu baherutse kugira gutya bakica umuntu uyirinda umurinzi wayo, amakuru namenye nuko baraye banayisahuye ngo nta kintu n'iki na kimwe kirimo, nta kintu n'iki na kimwe kirimo. Ikindi kandi noneho ngo izi ngabo za Kongo FARDC nawe ziramugeretse, ari guhura n'ibibazo nk'ibyo uwitwa Kabundi yahuraga nabyo, kuko bari ngo niwe uri gutanga ibice byose ya 23 iri gufata, ngo niwe uri kubitanga. Ariko FARDC ko muba mumeze muri manganya aho mubesha ibice ari kubitanga,
izo zaro ari mbongo naye hose niwe wahafashe niwe wahatanze. Tuvugisha ukuri, ahubwo baramufunga. Nareba nabi rwose nkurikije uko ndi kubona byifashe, uyu mugabo Masunzu natajya ari menge ashobora no gushiduka bamufunze bakamugerekaho kuba mu by'ukuri ngo ari gutanga ibice, kuko ubu ngo ibi bice bya Side Kivu bari kuvuga ko ari uri kubitangisha, kandi bakamushinja ngo kuba ngo ahubwo ngo ashobora kuba akorana n'uwitwa makanika ngo bya hafi, kuko ngo twirwaneho ngo ntabwo yakabaye ngo yaramunaniye, ngo twirwaneho ngo ni bake ngo ntabwo bakabaye baramunanira, ngo bigeze ngo n'igenje ngo twirwaneho ngo yihuza na M23 bahuza ku buryo ngo operation zabo ziri guhura, ngo aho umwe ari n'uwa nahundari, ngo bigaragare kwa ngo n'ibyombo biri gufatana, ku buryo ngo bari kubwirana ko isaha za operation zigeze bagatangira operation isaha imwe. Kabaye wa Mutarama n'ugiye ati kwa Minani rwahiye, kabaye kwa Masunzu rwahiye. Hanyuma ro mwijwi rituje, abantu mwamaze igihe muvuga ngo Goma ngo M23 ngo nibanze ifate Goma, ngo urabona ngo Goma ngo niyo ngo imeze gute. Abaturage nabo ahantu hose M23 yabaga yakoresheje inama n'abaturage yaba hano muri axe ya Rucuro nahe, wasangaga bari gusaba bati turashaka kugira ngo mufukuremo Goma, imyaka yacu tuzajye tubona ukuntu duhahirana n'iki byose. Ubu nizera ko noneho hari ikintu mwamaze kubona. Ubu ndimo ndabona rwose ko hari ikintu murimo kubona ko iyi Goma byamaze kurangira. Ariyo mpamvu ndimo nabwira nta ubwo noneho mutangire mwirinde, kuko abagabo nibasohoka muri iyi Goma ibyo bari gusiga bakoze bishobora kuza kubaberaho ibibazo. Niba batangiye gukuramo ibintu byo muri banki, batangiye gupakurura, kanya ngiye kubaza drone yanjye iriyo ingenda icara cyane mitemberemo indebere, kuko ubu birashoboka ko nazambunda z'imisada zazindi ziremereye nazo batangiye kuzambutsa bazijyana ku ahanga nyine kujwe, bazijyana muri Side Kivu. Aha ndege iri buze kuzipakira biboroheye. None mwabantu mwe muragira ngo uyu mujyi urafatwa ute noneho? Nta kundi kuntu uyu mujyi nge ndi kubara ko Goma nayo burya ngo donc ndimo ndabara ko Goma nayo ibyayo bisa no byamaze kurangira neza. Nta meza abiri ari bushire iyi Goma ikirimo umusirikare wa Kongo wa FARDC cyangwa se w'umurundi n'izi ngabo zindi ngo zashe kugaruramo ubutumwa bw'amahoro uretse MONUSCO niyo nabonye gisigara igasigara ahantu M23 iri, ariko nabo bafite ukuntu banakorana abantu narabatinya bo muri MONUSCO, narabatinya abantu menya ari baba bameze nk'ibirumira hangaha, birumira habiri, kuko nta kuntu wambwira ngo mukanya twumva M23 iri kuvuga ngo bari gufasha FARDC, natwe tukabona n'amavideo n'amafoto izi ndege zabo ziri gufasha FARDC, mukandi ka mwanya ukabona ibiniro byabo bimwe biri hano za Kiwanja, biri hariya za ibindi birindo biri hano za Kicanga, ibirindiro byabo ni gute wambwira ko badakorana atari birumira bahabira impande zombi batari kuhakorera? Ibyo bintu ho wabisobanura ute? Ibyo bintu mbwira ukuntu wabisobanura? Ntako bakorana bose bakorera aho bageze. Ariyo mpamvu buri witwa Omega ngo yamenyere kwirukankira hano muri MONUSCO iyo abonye M23 igeze mu mujyi wa Goma, ngo FDLR ngo bahita biruka n'abayobozi bose ngo birukira muri MONUSCO. Ndabarahe noneho barayibakuramo pe, MONUSCO irabatanga nimwirukankirayo. Ndabivuze doraho nibereye, abagabo barakorana bya hafi cyane. MONUSCO rwose ni kirumira habiri. Ubwo rero ni yiri busigaremo hariya, abandi bose murajya kumva mu ngo bitoroye. Urugamba ruri Sake,
ntibibatangaze mugiye kubona mukabona ruvanyemo sake bagakomeza imbere bakadivansinga. hari ahantu rero nababwiye M23 yaporopozaga kuzafungira ukimara kuva Igoma ugera ahantu hitwa Mugunga ku kimashini imbere yaho hitwa ngo iki Gashengeshe. Yego sha ahantu bitazagashengeshe. M23 nimara gutereka ibirindiro by'abaraza Gashengeshe, ndakurahiye hari ahantu henshi leta bivanamo bakavamo bakirukanga. Gero ndabona ndatekereza nkabona ndimo ndabona mu busesenguzi bwanje mu ndorerwamo yanje y'urundeberamo uru rugamba ruri ahangaha, nkabona igihe cyageze kugira ngo M23 ifate iyi sake neza ku buryo buziguye, ku buryo iyi santere yanatangira kuremwa cyangwa se gukorerwamo gukora imirimo y'ubucuruzi, abacuruzi bamwe bagakora imirimo yabo, abaturage nabo bagakora imirimo zabo za activite zabo za buri munsi. Urabubaye umujyi wa kangahe? Umva imijyi M23 imaze gufata isa no navango ni imijyi isobanutse. Harimo umujyi wa Kicanga, ubwo n'amasantere ndagenda nyashiramo santere ya Kibumba, Kiwanje santere, Rucuro, Nyanzare, buriya na hana hantu bita ngo zizamushaki no haraga santere keza gashyuha, Masisi. Udusantere ni twinshi cyane bamaze gufata. Ubu abantu rwose ntekereza ko abagiye gusubira muri bya bikorwa byabo by'ubucuruzi hariya bagomba ko bameze neza, barimo gucuruza ibintu bimeze neza rwose, bajya mu masantere ajya atandukanye. Kandi hari abazarendo babamazemo. Sabazarendo ko twabonye basigaye bakunda kwirukankana na FARDC. Ubu kuko no muri uyu mujyi wa Goma barawuvamo bahunge birukankane nabo, cyangwa bo barahita bigumira n'ubundi muri M23. Ibya wazarendo bimeze bite? Sinzi niba wazarendo baremera kuva muri uyu mujyi wa Goma gutyo. Majwi ameze neza bimeze bite? Bimeze bite ku bigendanye n'amajwi? Amajwi bimeze bite? Iyi wazarendo nayo buriya iri mu bantu nubwo barwanya urugamba, iri mu banyamahirwe. Kuko mwumvishe ko mu nama bakoreye hano za Ngungu, M23 yakoreye za Ngungu, yasabaga abazarendo bo ko rwose ngo bataha bakaza bakabigisha. Uzashaka gusubira mu gisirikare ngo bazamureka asubire mu gisirikare, bazamuha nyine ngo bazamwigisha igisirikare aza akora igisirikare kizima, ngareke kwirirwa ari rukankana ziriya ngegera. Ubwo ingegera bavugaga ni Abarundi, kuko ngo nibo bari kwirukanka cyane, ngo babaye nk'abaterete. Mbere nje nabitaga abaterete kuko baradirigaga bura ngo ibintu byo kwa atletisme bayumva kubi. Ngo rero ngo baba bari kwirukanka bati abazarendo tugomba kubigisha igisirikare bakaza bagakorera igihugu. Noneho FDLR zikajisubira iwabo mu Rwanda. None urumva abazarendo badafite amahirwe? Abazarendo bo ndumva bagifite amahirwe. Niba bo barabahaye ayo mahirwe rero hano mu mujyi wa Goma, abazarendo bari mu mujyi wa Goma, aho murimo muranyumva, mushaka mwagira mute mwakwijoyiningira M23 hakiri kare, mukava muri uwo muriro. Kuko mfite amakuru ko urugamba ruri buze kuba ubunguru urugamba rwatangiye mu bice bigiye bitandukanye.
nugukukumura pe. Kanze ndebe urugamba rwa MINOVA ngo bimeze bite. Iyi MINOVA nayo kanze mbarebere MINOVA by update. MINOVA ntabwo barayitangira. MINOVA katurebe. Ndabona hano hari ibinyamakuru bino gutangaza ko sasa tayari imirwano yamaze kwanzika. Imirwano yo tayari yamaze gutangira. Rekanze ngo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kuwa 20 Mutarama 2025 haravugwa cyangwa se ngo haravugwa imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bazo n'inyeshamba za M23. Iyi mirwano urumva ko imirwano iri mu bice byinshi, kuko rero ngo iyi mirwano iri kwera mu midugudu ikikije santere ya Masisi. Donc mu nkengero ya Masisi zone naho urugamba butuvugana ruri kunihira rurimo ruraba. Uyu mugabo rero uri kunyapudetinga uri harara avuga ati iyi mirwano ibaye mu gihe ingabo za M23 zashoboye kwambuka muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ubu tubara ngo bari kugenzura imijyi ibarizwamo ngo amabuye y'agaciro. Rumbishi nayo irimo amabuye y'agaciro mw'abantu. Rumbishi nayo irimo amaminere. Rumbishi nayo ngo ni mu maminere wa. Narinzi uko amaminere yibereye hariya muri za Rubaya. None na Rumbishi nayo bamaze kwigeramo irimo amaminere. Noneho babagabo nto turi 23 ntabwo ibakira. Babandi bayibarira ngo ku kwezi ngikura ngo ibihumbi 400 ngo by'amadolari ngo ibyinjiza hara muri Rubaya. Aba bagabo none ntabwo ibakira ndakurahi.